I pozdrav drugari, Miha Jugi ovde. Danas ću vam pričati o 5 najboljih dekova za početnike, za ljude koji dolaze, koji su novi u Yu-Gi-Oh! A žele da igra nešto competitive. Razumete, ne neku metu, sada oni igraju nešto što košta boga oca. Ali neću reći sad, na primjer, treba da igrate True Draco ili Blue Eyes ili nešto. Ne, već ćemo pričati o 3 kopije Structure deka. Znači 5 Structure dekova koje svakom može kupiš 3 Structure deka i igraš. Koja 5 deka su najbolja za vas kao početnika u igri? Najjeftinija ne moram da kažem jer svaki Structure dek ima istu cenu na našem tržištu. I takođe koji dek će vam doneti najlakše pobedu. Prvo, pre nego što počnemo sa listom, preporučujem Legendary Dragon Decks. 3 komada Legendary Dragon Decks nisu isti kao običan Structure deck, jer u Legendary Dragon Decksu dobijate 3 deka koje može da se kaže da su Structure deck. Ajde da kažemo, to su Cyber Dragon, Pendulum i Pendulum deck je loš jer Joker je banovan, više nije to taj deck i Pendulumi su se totalno promenili, više nemaju svoju zonu, već su spušteni dole i treći vam je Dark Magician deck. Sad od Legendary Dragon Decksa možete da napravite dobar deck, ima dobru bazu karata, 150 karata, ali nije na neki način tehnički Structure deck. Broj 5 je Emperor of Darkness Structure deck ili ti Monarchs. Zašto je Monarchs broj 5? Zato što Monarch dosta zna da brikuje, zato što su 3 karte na limited listi, Eder je limitovan, Stormford i Pantheism. Zbog toga ovaj deck više nije ono što je nekad bio kada su PP bili banovani. Monarch je bio tier 1 deck, malte ne uzmete 3 kutije Structure decka i imate tier 1 deck, ali totalno je uništen, tako da ne može bolje od ovoga. Pod broj 4 imamo Hero Strike Structure deck. Ovaj deck je malo stariji, što znači da nije toliko pristupačan, ja ne verujem da ga ima ovde na našim prostorima da ga kupite, ali deck je dobar, to je činjenica. Imate dosta Elemental Hero karata, imate Mask, Change i imate naravno najbolju anti-meta hero kartu, Dark Law, koja je stvarno jedna dosta jaka karta i mislim da ovo je jedan dobar anti-meta deck i vi možete uzeti ovaj deck pa čekati Hero Decks, Legendary Hero Decks, pa praviti neki Hero deck, uzeti iz ovda, to je već veće ulaganje i skuplje i dalje mislim da kad bi sklopili 3 komada ovoga da bi imali jedan pristojan anti-meta deck, baš zbog toga što je Dark Law jedna predobra karta. Pod broj 3 je Lair of Darkness Structure deck. Lair of Darkness je jedan onako sjajan deck, šta mogu da vam kažem osim toga. Svima preporučujem ovaj deck, ali ipak ako uzmete samo 3 kopije deka neće biti broj 1, možda bi bio broj 1 ako vi sastavite neke još jeftine kartima tipa Back to the Front i još tako te, ali činjenica je da je ovo možda najbolji deck 2018. Structure deck, ali svih vremena nije. I dalje jedan od dosta dobrih dekova koji je dobar control deck i raspolaže sjajnim boss monsterom. Broj 2 je Structure deck Dino Mashers Fury. Dinosaurusi su stvarno dosta dobri i uvek mogu da iznenade. Jedini problem s ovim dekom je što apsolutno nema ništa iz ekstra deka, ekstra dek vam je prazan, što znači da ćete morati da nalazite već linkove i neke karte koje će vaš dek odvesti na bolji nivo, Lagiju, Dolku kao XYZ za dinosauruse i još mnogo toga. Ali dek je dobar, Quaking je tad bio dobar reprint, šteta što na linkove Quaking ne deluje. Imate neke još interesantne karte, imate dobar support za dinosauruse, Lost World, Fossil Dig da vam serča, imate Petit Pteranodona i onu malu, kako se zove, Baby Ceratosaurus, koji kad se unište, na primjer ako imate Lost World i token, uništite sa Lost Worldom jednog iz špila i specijalno pozovete Soul Eatingovi Raptora koji može da vam doda Kondaktor Tirana ili nešto slično.
Sve u svemu jak dek jer raspolaže mnogo dobrim boss monsterom u vidu Ultimate Conductor Tirana. I broj 1 je Structure Deck Seto Kaiba. Structure Deck Seto Kaiba nije neki dek, ali ima A, B, C, ABC, Dragon Buster i Union Hangar, više vam ništa ne treba. Dodajte 3 terraforminga i nabacite još par karata, neki staples tipa Dark Hole, Monster Reborn i tako to, Upstart Goblin, Foolish Burial i tako neke karte. I eto, već imate jedan dosta ozbiljan dek jer ABC će uvek biti jedan dobar dek. On varira, može da bude tier 1.5 do 2, može da bude i tier 4 ako imate slabiju verziju. Ja igram Sky Striker, Brilliant, ABC, Nightmare i to bi možda moglo da se rangira kao tier 1.5 jer raspolaže mnogo engine-ima. Ali opet vam kažem, ABC može da raspolaže engine-ima, možete uzeti ABC Legendary Dragon Dexe i da napravite ABC Cyber Dragone. Sve u svemu mnogo toga ima i ABC nikad neće biti hitovani, zaštićeni su, ne verujem da će ikada da budu na ban listi, a već žive još od 2016. Ako uzmete ovaj dek, mislim da imate jedan dobar competitive dek za dugo vremena i možete da ga budžite svaki mesec, da kupujete par karata i da ga budžite. Ništa, to vam je to, drugario, 5 najboljih Structure dekova koje možete uzeti 3 komada i otići da igrate. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ćete uzeti neki od ovih dekova i možda odigrati neki turnir u budućnosti. Ja sam Miha Yu-Gi-Oh! I mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!